بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي قال في قرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الصلاة والسلام على رسول القائل خيركم من تعلم القرآن وعلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالي زمان ما برنما ياتسا برنما ياتسا تاني جانجر في تقران لجنيوس نكتان باسا أصال كنجرو دين كنيا برنة اتدلقو دفرمان نساء بسم الله جنة جلقمنا مكا ربي قد دران فنا يا موتي دجي في سمي دل الصوت الراس مغن فنا دين كان مقوما فتي مقابمني هي كان سانو قلي ولا لاندماني ربو ما جالتي فيلتين وفكني إتما يا ممو مالي في الرديفني دين أبادا قبا جنة قلي رفني جعل خلقي هندا محمد الجماعة صلى الله عليه وسلم تسليما سبب إساتين دين إسلام أركني فيجرون ما شيطان ونفسيا نتبجى جرا إرهدون ما هالي زمان ما برنما ياتسا برنما ياتسا تاني جانجر في تقران لجنيوس نكتان باسا أصال كنجرو دين كنيا برنة اتدلقو دفرمان نساء يهودا نصارى مهنو تبتني لولا سمو قدا مكاجي جيرودا فاشينا جاني يا أبولي ينكو فمسلمة يومي دميتني درات الراكبي تكاربتن بيتو برادوين ديني فاشينا جتودا يروم ماتنا دولي نبنامي غما في غمنا بفافي وفتان يهودا فكاني ديرو كمتانا سمودر غغودا واني ديغا جيرو مكان سافاشنا بر مسلمة جتو زاني ساتستوكو يعني ساتستوكو درغغو مسلمة خنزبنا خنا مافقر غغلتن يوغو خدتكو يهودا بنصارى هرتفو سنبافتو ديبي قبي فدو غافقو يا ركو هالي زمان ما برنما ياتسا برنما ياتسا تاني جانجر في تقران لجنيوس نكتان باسا أصال كنجرو دين كنيا برنة اتدلقو دفرمان نساء osona fiyati fashina hordofnu galgala ganama diin islam bareda faya jiru nama namni si harkate dhuguma milkawe milki gandalama bilisumma dhuga diin islama qaba isarra baranne mirga walqixxumma fadhii lubbuudhaatiin eega booji'amne yahudaaf nasaraan hedduudha gammadan tan qiyaasan qabne islaama kallattiin booji'uu dadhabnaan maqaa faashinaatiin qalbii teenya seenuun nu laaffisan onne faashinni dabraa faashina moofeessa sadiin islaam kana faashinni baafadhee meeqamtuu moofeessa seera rabbiin tumee samii gannuu buuse qabachuun nu baasa kan sababa isaatiin diin islaam arkanne caalaa khalqii isaa nagayaaf rahmanni irratti haa bu'u kan qabne qiyaasa kan rasuula rabbii maqaa isaa xureessu meeqaatu salphatee seenaa dabre keessa kan rasuula rabbii maqaa isaa xureessu meeqaatu salphatee seenaa dabre keessa haalli zamanammaa
gaafii takkaan qabaa kan muslima taatan qalbii as deebisaa ummanni kaafiraa dabaree ergamaa lamaa mahmakaa tureessaa osoo nuti jirru rasuulli tuqame callimneetti dhiisuun tunnu taate baasaa yoo ergamaa rabbii kanaaf tumsuu baanne maalumaaf jiraanna duniyaatti keeysaa rasuulli tuqame eenyu galee rafaa ummanni nun duraa adawwii rasuulaa nam tokkoon nam dhibbaa mataa irraa haraa diin islaam tuqamnaan jiraachuun barbaadan duniyaa tanarraa yoo diiniif tumsitee rabbi si gargaara laali quraanarraa tokkummaa akkasiisan arra maaliif dhabne fedhii lubbuu teenya qofaan booji'amne diin kanaaf durra jireenya filanne jaalalti rasuula afaanuma malee qalbii gannuun buune kunoo har'a akkasiin xiqqeenya mudanne osoo nuti jirru rasuulli tuqame jiraachuun nun baaftu dallansuu rabbiitiin akkan saaxilamne dhagayaa namuutu kaanee haa qabsooynu hiree shahiidummaa namuuka harkatu ergamaa lamaan lubbuu xiyyaa fi qabeenyi koo martii fidaa saabaatu haalli zamanammaa barnama yaachisa tan ijaan garruu fi ta gurraan dhageenyus nu taate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya baranne itti dalaguudha furmaannisaa harmaa wajjin luyne jaalala diin keenya ilaahi tokkicha gabbaramaan keenya nabi muhammadis barnabiyyi keenya rasuulli tuqamnaan jiraachuun barbaannu muraamata keenya adawwii rasuula bara dawwii teenya tana beekuu qaban jarri kaafirtooti jaziiraan arabaa cabuu quba qaban harka Khaaliditti islaama kallatti booji'uu dadhabnaan gariif qabanii gariif irraa eegan akka adawwiitti akkasiin diiganii baasan gargaritti tuujii ulee kaayuu firraa laalan ja'an duriiq mamaasatti gowwaa qofalchiisee ilkeessaa lakkaawaa ja'an diinnisaati فداك أبي وأمي يا رسول الله رسول تكمي أن يقرر فاسابا رسولا في رسالتي في أبا فرنبي خنمدي مخالا تناف ربي قدان هدو إسان فارسي جل وتعالى تناف ربي قدان هدو إسان فارسي جل وتعالى haalli zamanammaa barnama yaachisa tan ijaan garruu fi ta gurraan dhageenyus nu taate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya baranne itti dalaguudha furmaannisaa yaa imaanaati jara qalbii seene tanaaf nu caalanii jaalala rasuulaa waa hunda caalchisan hanga jiruu isaanii saniif ol fuudhamte duniyaa fi akhiraa sadarkaan isaanii kottunaa fi atiis diiniif haa tumsinuu irratti wal jaarree dhiiraa fi dhalaanii kar tokko yoo laallee haalli keenya hedduu nama rifachiisa mallattoon qiyaamaa heddummachaa jirti yeroo ammaa keessa irra hedduun namaa diin islaam barachuu dantaa dhabeeddiisaa garuu gaafa duute diinuma kee qofa si wajjin gasseenaa qabrii tantee keessa haalli tokko tokkos nama abdachiisa qalbii yoo gallaalle shababaaf shamarran diin barachaa jiran gandaa gandattillee haadha abbaan isaanii laffaatti jiran itiifis barachaa madda araashillee isin diin qabannaan shabaabni keessattuu kaafirri milkaa'u arraa fi borullee haalli zamanammaa
tani jangarufi taburran dagenyus nuktate basa asalu kunjiru dinke